Tána gcónaí de hangach muintim na háite isteach chuin chun gheall chun fáilúil. Agus bhí óránathe cosúla Peadair féig agus Peadair O Riada agus an fear seo Donal ó Mháin. Agus tá Donal ó Mháin anna háchtach am héal ní bhean seo mar é. Maar ze bhíon míle mé géal trocha séad ar lob an bhíon a rúg me de hánig na réalta go léir le chéile de scríobh sé an tamarán seo. Iníon Buile Seán O Riada. Seo an ceann is onstalom. De dhéanamar leis cóir an siansach guim chuige. Mar tá mé cinnte. Eile a thug an irid sin pléisiúr agus grád a bhíine tú na chuid ceoil tá sé go háir na hachas flachas agus rialta mar seo brahan náfuil sé ró ada sin mhuaing agus a fíochaint an ósaring. So sin bhfuil gur mí maithagah táhrán eile seo agus tá sé chumachagaigh éanamh Iníon an Phailitínig. Gur mí maithagah. When my heart was as light as the wild winds that blow down the Marley through each and tree, where we sported and played neath the green leafy shades on the banks of my own lovely Linn, where we sported and played neath the green leafy shades on the banks of
of my own lovely Linn. And then in the springtime of laughter and love, will I ever forget the sweet hours with the thanks of my youth as we wandered along amongst your green mossy banks and wildflowers? Then too, when the evening sun sinking to rest shed its golden light over the scene, the maid with her lover, the wild daisies pressed on the banks of my own lovely Linn. The maid with her lover, the wild daisies pressed on the banks of my own lovely Linn. Seán O Riada go raibh árán nó I gCúl agus chulga an tagrán seo. The bhí ban uasal shall the och hien sé cuach dim sa farir ger. The cuas las dusni snabail timora ach dag siaun me os cortil. The bank Scan fallen lies agone, is begm of winter, Turbulence ag na tulán techt idir Hollywood agus nó Aodh agus tú teanarach sé riamh Saul a heile. Rud a hála, níorach sé riamh. Bhíoch muine cúbrí ceann fón gurí cúlé 6 ilorog Mr. O Riada agus bhíoch an ferfust teachta le gurín téige agus deir sean nó. Ach bhí peir cobba bútige as an rud go léirthg sé san bhaile. Agus a caint ní mach mé tamanis mar tam dinu caint go sean agus cínim de bhís filmáim fiar a géirí an leidir Raimon's daughter agus bhí mar nucht ná gcónaí gúlé agus bhí David Linn bhí aonús chaidir blianta gháilta. Bhí chun aimsir gcónaí chuisteach an fearbocnaí ag sé solas ceacht. So bhí Robert Mitchum mar an príomhaisteoir firin agus bhí seanna chardú le carda le seanna nás níl tóbín agus Jolint agus Dína mar sin agus chaidís léhananta a dar níos a daine. As de bheas níl agus an go plean maithe Bob a chur Saul gurí cúlé gurí Seán O Riada. So chuaigh sé Derek sé na scialta mé an fearr simúteach chuaigh sé steacha stretch limousine, chauffeur, ní dúirt sé leis na leid san éachreacht duine sé leis sir go cúlé agus tháinig sé gurí an dréim. Agus tháinig sé steach leis sénig fág dag sé an chauffeur mó agus chnag sé an doras agus chuid mó bhathir amach dúirt sí sé. Agus dúirt sí, my name is Bob Mitchum, dúirt sé, I heard Seán O Riada is here, I'd like to meet him. Dúirt sí, I don't know. So chuaigh sí steach lí Seán agus dúirt sí le Seán tá aisteoir ag na mónsa de se go Bob Mitchum a sainam dó agus tá sí méid bóna leit.
So Charraig Fergus Scotiamach agus the hello Mr. Riada, my name is Bob Mitchell. Oh yeah, your friends Neil Tobin and Joe Lynch and Barry were telling me, oh yeah, since I'm just going to watch, you would have fish gishti on this doche. They told me I should bring something to Sean. All right, so come on in. As for the chefs of Sean City, I guess Hawk Sean Mach Gluain. I guess some do 1 minute do I think of something better. I guess what Green Sean minutes for Shepherd Potty. I guess Hawk Sean Mach. I guess the Inshara stole. I guess condoled an American new picture. I guess the American style look sure goes hashtag as you hear the hitche, then a clear tintina, I guess Cortic chef flask, I guess push a banana on the lower. I guess see my hair Buile. I stood Scotia from over, I guess come over her go from chauffeurs, I'm vertical, Echristas of Glustan, I guess ask a brat sugar and Bangladesh. So my there June. Is die guitar na curtains no pe acroder Jan tam langs no agent laugh luchere agus as Bob I went to Buile. I met at we sing the lads group to blood I met the famous composer. Oh yeah, I sing you like what happened? So we had a great time. I don't remember anything of it. So there's an kind of English and my tune van in Linn or Gael. I shot you na Sean Agoni, I say Heinz, glass nits in order. I was in tough of der noch inches, or was I bast the fear, who the shafting, Sir Hushes Nos Beer Brote. We should in Carla Brown down here, Neftelish, I was shot in with the Heinz, Ashton Gael. Mótaí breise nó rud éige mar sin sa tríú curfáin sin, dáirdeach sin rud ar fad agus chuir sé spiritúteach le deire an áráin. Agus, bhí ioncail agam sa uairmáin muirthearta chó sé do bas adrigóir in íochar chorcaí. Agus de bhúil sé sin an tabhrán sin dom leis agus sa chéad bhéarsa téann an fear amach agus cosan chalín seo agus bhíonn sin nó bart de luachra roisiirsacha agus an sin sa dara bhéarsa íonn sé an bart agant ar lár na luachra. Agus an sin, sa trí bhíorsa, dyn sé leis scialdaí. Má fan na cearta go Peadair, gur dhéann sé perseach dá gort luachra. Ach dúirt l'oncail liom, mar bhí san leíonál a gnáam. I gcána bhuachail, nuair a bheith tú fásta suas, tuigeann tú ar tuigh tú nach luachra a bhí geistenéachar. Right, inis, Iníon an Phailitínig. These are going off feather. Testing them on all the horror. As I don't share question, I'll have a tree. Le gailing, vi gailing an a himúil mar a gríocht, agus le rabard gohair a bhile 16 anna chuid. Sna seascadí vi gochainad fit fút mar pob na gailing sem cultúr vi ran an bheog. Vi annig gachainar a chéile. Bhín démar ur a hawl agus vi na reachtas ar siúl sa mansion agus vi dína taxos an na deirtachtaí agus an sun vi scéimine ag gailing hís na deirtachtaí na cuiríní dú takead go fós a fásal na bechar tá sé dán. Agus bhí sé túirt rud ar dul mis na gailings. Bhíonn san páistí an bonscoil a bheith chuiristeach a dithe. An sí is is rís. Tá súr le Peadair chorcaí únta ar hen siad a líonróide an iminn siad tis na méarna ach is tóra go rás cóngar clór dónú. Anyway, tá
But a fan on yes, Congress the Carraig Fergus Kilmurray. Agus tá órán aníos óráníon aníos mar dheola chunacháíon éireach Kilfuire. Agus tá cúil fá leis seo go gaiisih cáir a thuairta. Leamba seaplaíon is cead a bhithe. Is Linn me sin is gheall Gael, the cartourish the heart is sparrowed. En moonje en lompar a gloger to Gael, yes a dreis a metal. Ni all the men coigan a dum valje bra, ba bakkes en kjort of a bogilera. Nil risrim a holer en lohi cobra. Leis an áúd na léitar Kilfuire is hórwe, gwaganí bra, is hórwe, sí chum the lá. Tá sugar an mórdas bachán Eile, gur an óla in sláte Kilfuire. Rós níos a canna leir bar na héadar ó dána léir. Mar a derech fearn opnotúr cheis agus leúr voice fly. Anyway, in 1966 stólam de chuig Seán Lemas a bhí mar híiseach a gnáam de chuig se gurí tuaisgur déireann chun búna leis an captaíon Terms O'Neill ná bapádar a bhí mar Chéad nó pero dúisgur na héir. Agus an bhíon céine bhí Seán O Riada mar chumadóir na bliana ag an Belfast Arts Festival. Agus bhí an rainn gnóíochtacha mar a tuchtúir gnáam External Affairs. Bhí a siúd ganas an trosaí mar. Agus de thugadar cóir le dúing, go raibh árán áirithe nach cóir dúing a chana. Ach mar sin féin, cheap Seán O Riada gur mór a trún á fétamis. So, hín sin a bheith faoin gailing ag an na héandachtóirí is tócha go bhí sin leir gachbheara agus an tafrán a chum sé na cain ó timpeall éirimach beag a hála is a bhíon 1998 is líomh na man agus is órán álinge, is fán álinge, is cuilim áit a bhí mar is sasanna me hinne go Seán ó mháin agus bhí géisteach le chorá anna léanta ar fad a bhí ag trúna ceharcha. Fi an cad é an fán is áile atá ag na ag éon órán sa ghaeling agus seo an ceann a fiocadar slíomh na man, ar thaobh na gréine de slíomh na man. Is solium feni quod the hakle snekiet a chlad marahalig merlig o baran chleb huing ik near Hannigar Major, on Mecher Huing, is near our pain down, the gore my guard. Gluain no daine na card a bhí going fásan níos an Eile, tá a cuioine bhar daine ná láirtí mór mailer seachas ar bard daine ar nós Donna Moran, no Danny Dan mar gléine sér. Agus is cuioine Linn Clifford bhí seanna chardúling agus
Dine cosúile Martin O Sé nach déiles cós Peadair Linn fénig. Agus just bhaile me se haintor. Agus se pí a churis le chéile gine maithir Brian Clint o hen. Níl mar an Commodore de geisteachtaí chain se chum. Féin agus an tá darling go féidirling brachara. Se árán a Dr. Township Chola agus cad an táim a bhí bunting I bailú 1792. Dhéon bunting níor agus go tafad rá ach níor bhí an tafad na gná. Dhéon sé sais cad dhéon sé, scrí sé sí sé stochan ar a mar sin. Agus ní raibh Gael in gomach bunting mar an time of sé an tafrán ná Tommy McCullough making boots for me. But in actual fact, an tárán atá ná Township Chola. Is mo buach yn Iníon a tog o canasach Tam shem chala snadwr storme Da cleir glepor nart an awn harsh barige Shem chala snadwr storme Da vi me marinerach While she's done go in shekvar Vi magairi go huevrach Ik oler des mohan an live Nur casa garam stovan Ba yerga gros mobil shemon Agus bertin lepuente Den locher bochlisches sky agus Thomas fós a caithfear am le chéile buchas mór dia agus Baid Luas go seanga a mó go lua agus Thomas fós idir go chóir le má le anam Luasca ach támuid idir onvert
tuaircín drama tú sin nó culverts. Os rud ag go mu a gúnaí linn chéile ach ní bhachas ag mam ná dada choramid. So bhí mu mo san áí mar olas gon óranse. So Tom was right, sead agaí bert zuffer. So sin Catalan of Dinta Korean so sead agaí mód a bhí geanna agus sead óran arás muníos I ggéisteach leis ar luúisca le láslíon na níchméile banrion na nilán. Tá sí iadach as le níor casú I chéile díomhmaid ach mar gheall ar luúisca bhí an smáile inis Adim hen gra antal chur eke sin ar goods óráníochta. Okay, tá mar storm leis. Sead agaí mód a bhí geanna. Tá right. Hey! Okay, right, at Eile, sin sorry, I had oran the chastas muid má seachan charantí. Má harann siar go carantí chum go héanam blian tú na bheitmuid a mód. Thar na naní las a taobh níor chum si go cíanmhar gan am sa ród. Dar na méad agus gar mo hiúan mar bhéann si bhánú seanna có. Bagus chumsa gur dar chaidíine le díbach darú fra grob mar rose. Fanny's héanam clap an waidú mas fas bhí chéile ní rám a chód. Tína main to roin ad in yedin a lakatí rú an arm into road. Tína si chumsa gur Malina mo weeks mo favors confuse mo frog. Gurban na chonig se sac an weda and ad a gani no. Lena chéile agus tá fós a caithfear am lena chéile buchas mór ledia agus Baid Luas go seange a mó go lua agus tá fós idir go chóir le máú le anam luasca ach tá idir onvert tuaircín drama tú sin nó culverts. Os rud ag go mu a gúnaí linn chéile ach ní bhachas ag mam ná dada choramid. So bhí mu mo san áí mar olas gon óranse. So Tom was right, sead agaí bert zuffer. Masanya
auto-tune, tá sin go hálainn. Cap the witness, lick the ski. Cap the witness, my total written tongue. Cap the witness, we share freely. Cap the witness, my tonsil, bleeds yeah, the heel fade. Tá sé mu gur se bheitceil má damsa Tá sé is óran nach chuil mó go fólach an airt go leir an óir an taga. Yeah, sure, an under tell Rasta Kelly, sure the album nua. By album ag Roisin go lua come on, so Canigi é Fui Go in one of Vishnu. Níos ag séad agus bhí sé hartar mór a cé bliain go níos ag séad agus thucar mé ó an nach chuma bunaithe ar sin nó go nócáid, so tá mu go leagan nua Imlé i gcéanna go. Chéad an cultúr bhar gon tada dhéanas gon tada rá Fannig siad óchas, fannig siad far go tucha mé asca, tucha mé slán Cláisim na marab a cogur níla go mé tíre gan tanga, tíre gan mana